Родное, ма як гаптон бугум, ма да 200 нафар одам дар кораи барои батла пробежка барои удивление тамом. Ба калам мегиди ки да батл ҷайсантура натури бой додӣ. Хай дигар чӣ мегӯӣ? Ман ин Узбекистонда батл кунам. Беҳтарин. Италия русӣ гуфти гапо. Арусӣ. Не, русӣ. Арусӣ. Я одамора спонсировать кардани буд фамилия яка конкретна олам кадеста боса гуфт ки мақсад ам додарта бугу чӣ накунам ма қад набурӯя тарси чӣ бало намедонам. Ма звезда наметонам гуфта оне ки батлери сахт метонам гуфта. Мерем баҳс Эки Искандар. Урзу намешава не дӯст намед мақсад дӯст медорам. Ма дар любовиро чемпионам гуфти гапо. Хеле мена накарди гака. Ҳар одам ненишад. Ҳамаш зурам ба худо. Райдер рамзури баде ба худо. Стёпа рамзурай. Олебеки бой матида нишон бадам чи хеле рэпа мехонам чи хеле медавам бит чи хеле багапа мекунам сепа марам намешавам ман када даҷитрам наметони ба хеле хондан одматра. Ассалому алайкум ба кулли тамошобинони канали ютуби Файзло шоу. Дар меҳмонӣ мо Бастер AK Street Stars як галанам хеле хушкардаги AK Ҳабиб чемпион ва додари аз меҳрубонӣ мо хуш омадӣ ба барномаи мо. Салому алейкум мухлису гуфти гапо подписчикои Акай Файзло шоу. Созаи хубаин саломати созаи хайна омадем амрӯзам расти видео кунем. Бовар кунем. Ай Басер гуфтана чиликоту нахлеша дар кардан тай комментарио Басер. Ай би мана буд просто Басер гуфтан қинштагай. Я ахир қабидан овардам. Ахир ай хоб хезондам. Ай хобш ай ҷогаи хобш да боле ҷогаи хобш ҷонга кадесем. Ай тамабрем баҳриш мо кадесем бародари аз меҳрубони ман. Адуше бахудо. Ва мегзарем ба қисми якуми барномаи мо. Бародари аз меҳрубони ман хами ман одами хира телефонта мегирива сторис медонем. Эй гап нест ака чон. Мегӯ ки рӯзе сторис гуфтем ака. условия яким барномаам яки участник сторис мекунам мегӯям рӯзои наздик барномаро интизор шавед. Ай бия ака асем шуда. Салому алейкум радмеҳмон созаи хубаин рӯзои наздик дар канали Акай Файзло яъне Файзло шоу я видеои гарен мебурая бидроин тамошо кунен маълумот дар бораи хидма ака. Давай. Удач. Тамом. Ва мегзарем ба қисми якуми барнома ном дора шиносоӣ. Ва маълумоти пурра дар бораи худте. Ака Абдуллоев Ҳабибулло Анварҷонович 2004 феврал таваллуд шудагиам. Беҳтарин. Хай ник намедонам. Оиладор неси сало наметем оиладор аст ё ки не? Надора пасана дихора ки менай санан ко хала ҳар чаши друг то мекна. Гин чорнишки на қураш ки. Чорнё пиршдаги ака. Банда чига саволи семо. Сабаби репер шуданат. Сабаби репер шудани ма чун ака рости гап ман репер набудам. Давраи пеш ма гӯш мекардам, бисёр гӯш мекардам. Баъд яки Акай Искандар Идибек батл биромад, ман ба батлоша бисёр нигоҳ мекардам, ба худо бисёр нигоҳ мекардам. Завқам бисёри бад додам батлда, слишком бисёр гуфтам бибиром гуфтам амрӯз сабаб ма репер шудагим реально. Мотиватсия ба батл. Мада маъқул буд просто батл кунем. Беҳтарин. Гарени гуфтам. Ба фикр ман ки пеша батл будан музикант, гитара қат менавози, пианино менавози кам-кам. О будан ай вақташ будан хеле чизо хеле. Значит пацани талантли дар ҳамаи соҳа. Хай худо ба шукр. Мешавад. Ай репер шуданат пушаймон нестӣ? Не я ма чива пушаймон бошам ча қабидам. Ин мада чӣ фоида овардаги чанқа. Моли я 2 солай да ҳаракат кардагим не ки ин байни 2 сол будам хеле фоида ёфтагим ака ба худо. Бениҳоят беҳтарин. Оё мехоҳед ки дар ояндаш мисол ту фарзанддор шавад ва чаи репер шавад? Ҳамин чира чӣ хел қабул доред ту? Репер шудани бачаи ма? Хай худо биёя ҳамун рӯзо якумаш ва дуюмаш не намефурам репер шудан. Ҳамин сола ягон репер намехоҳам барои ки мақсад репер будан мо як кишидагием репер. Мақсад мо як кишидагием уже мо ҳамин чиза часпидагием уже ҳамин чиза уже ай чи мақсад қафуро рафта намеша як чиз бига мақсад узе. Агар бачаи ман репер шава
гумш навера ва як чиза ҳаётона бурон ки любой касе ки репер мужик мешава любой касе ки репер шидага бохо агар репа бас кина намешида ман 5 сол пеш бас кардам мена бо три хондесам ахло намешава бахт хела очередной хелда а репер буданат меша ҷое ки изо мекаши мера баъзе ҷода изо мекаши репер буданат ма ба худо ягон чиз изо намекашам ба номи худо мегум бисёр одамо репер гуфта чӣ мекунанд ман ҳурмат мекунанд як хелош ҳурмат намекунанд нашод бу репер будан як гапшо мегумам ба худо рӯшон дадажа мегум ки мада мнение шумо ман мнение шуморо задагим да яҷон шумо беҳтарин вақт мада похуя гуфти гапо шумо чӣ фикр мекунед шумо дар беҳтарин вақт қарор доред ки шумо розӣ чӣ намегам вақти мо дар реп мехонем бро мо якчон метавонем ки нао любое аки хеле гапорам бисёр мешава не масад ки вақти мо мисол қабул доран репетер да вақти мо ба хуна бромади ха нигоҳ мекунад ҷанон бача кунтае очередной гапи хеле нагам мефзанда хеле бисёр агон ҷутана сар тахам мекард на кайфи раса ман уз гуфту сар тахам мекарди мерафти акфои кору борад не якам хеле ози оё хутая ки аз ситораҳои репи тоҷик гуфта метавонӣ дар момент не наметавонам гуфта ака мешиносам хеле намешиносам не ки гуфта наметавонам ситораҳо бисёр нохи беҳтарин дар байни во дар кӯча маҳалла ҷое ки зиндагӣ мекунӣ хештабор репер будан дреч хеле қабул доранд репер будани мара бисёриёш як медонану хай ма хеле репери чӣ несту мақсад ки бугем натонум мақсад натонум ҳамон чизо мақсад дили одам да бизана хондани ма яхе хеш табору мара бале чӣ ки мекуна беҳтарин ва барномаи мо як чӣ дора дар ҳаёт орзу кардана дӯст медорӣ орзу намешава мешава не дӯст мақсад дӯст медорем не савола бичи хеле ҷаша мебари ака безебия меги бемонтаж меам якм қисми бемонтаж мерава якм қисмаш ягон ҷой не охи савола би орзу кардана дӯст медорӣ знаешь фантазия бе орзу намешава ба худо ака знаешь ин хидмат фантазиёри мақсад бе орзу намешава любой одам бояд орзу куна барнома орзу накуна ба мақсадаш намераса барномаи мо номдор аст баландиҳо ва ҳамаи смисли барномаи мо дар як савол ҷо карда гайда як савол ки чӣ қиниҳо дошт яъне пастиёрам хеле омадан тонем баландиҳо расидан чӣ қиниҳо дошт аки рости гап ҳаму гуфти гапо ҳаму саволи ту да ҷавоба яка ки орзу будамаш хит кардии мақсад аввал орзу мондагӣ будам баъд мақсад мондагӣ будам ака ман ҳамун чиза кардам рафтам ба орзум расидам ман дар барномаи деми як чӣ гуфтагиам ва амина дар пеш хатам мегӯм ки вақте ки садои кӯшаши ман дар масифа тамошо мекардам дар назари ман фаворит дар охирон дар финал ту додари хафа нашай ман дар айза медидам чиба медидӣ ман барои чӣ бигӯм вақте ки ман баромад кардам хиёл кардам ки ӯ мегира ҳамҷора ҳамедӣ ман тан баромади зур кардӣ ва мисол ҳар одам мне нихша дора ку классе мне нихша дора ман гуфтам ки ман рости гап деми дар барои чӣ мекардам барои ки харизма ҳамтар мекардам ӯ бачака сахтай вақте ту баромад кардӣ мисол ту гузашти деми ғалтид ва ту дайз монӣ дар финал дар финал қад дайз се кас будем деми дайз будем мақсад ки дар дайз ман гуфтам ки яким дайз мегзара ки ба гузашти вақте гузашти ва некем дайзам сритаж омада озам дар гуҷоай дар хизмата ба қанчи гап задем беҳтарин хаира хеле мена накди гака ман ҳар одам мне нихша дора ман очередной чӣ ман дар любойро чемпионум гуфти гап не ман кака мне одам любой мне нихша мега ва ман дар фарқ надора ки мисол тиё ки басер ё ки деми амада ударин ман тарафдори репи нами кӯтаи кӯчаям репи ҳақ намонда дига ака ака репи ҳақ рӯ гап намонда ба репи кӯчаам аса репое ки ба маъни анози бисёр тари одам реп ҳастанд мегзарем биёр пеши ман репои ба маъни репои ба маъни хидматро памин накардам хеле сахраниш кайса памин баъд мекнишон ва репои ба маъни ки мехонад дани момент мазмуни агар келе чӣ бигирем марио созаева карам марио мехонам сонаба репо ва дарш мерем ба қисми дар ҷои хурданак мо чӣ хуш кардагем бародари аз меҳрубони ман саволое ки не ки як каса интихоб мекунем дар батл ба гуфте ки сахтай стёпа ки райде стёпа шнапс ё ки навик ардаш якча интихоб кун навик ба гуфте ти калион сахтай дар батл ё ки рейкл
Battle kadagi ano Hans battle kadagi nek reklam khalib sakhta hai. Kalibri nicham biyo man nicha butmardam da. Давай. Akma haq nadoru водочкада. Haq nadoru водочкада u просто. Ne aki chiqilma. Hay savol dodnim man javob dodum maqsad. Ha maj zuram baxido, rider ramzuri bada baxido, styoparam zuray. Namu اینجا واریان نمی‌کنه که شاید خوب بدم مثال میگن کنید خوب تا خدمت میرم میگن دو واریان شاید خوب که کنید ما خیر دانش میریم دیم بخش برنامه ما کامنت هایی که اتای کامنت‌های ویدیوی خود این اینستاگرام و یوتیوب این گوجه کوفته گرفتگیم 4 تا کامنت‌های پوزیتیو نوشتگیم یکم کامنت‌های پریزودان 0199 میگه که گاب نه سرپتون یو میخونه شما کو یو میخونه ادو شعرات نو یو میخونه رمضان 01 10 میگه ساغرچاکو یگان جمعمون کشمون نرسیم با مقصدتون میرسیم مقصد کلوبو را دادن نظر دارن ادو شعرات نو سلامت باشی بهترین اسمت اسلام نمیشه نه اسمان میگه صبر کی اسمان صبر میگه کی زنده باشی اکا تو با ارزود میرسی ان شاء الله نصیب ان شاء الله взгляд میگه کی ти самый лучший рэпер خیلی بیسو میگم خیلی با خماروس دیگه самый лучший рэпер نمیبینم بخدو ну они про тебя так думают خیلی انشالله میشود چی بانه ادو شعرات نو خسانم کردی ну такие комментарии چخالی کامنت‌ها که نیست وندم برای معلوماتی خوب امورا گرفتم وارم دادم تا و میگذاریم با قسمی یک چیزی که خیلی اوجام بسیار دامورا اجمانی میگم زنان مخلصا شما مثلا میگفتم اجمانی نگفتن چه با مفهوم بس اجمانی بزنن بروز تورنی بزنن نیست اون تورنی مقصد کی بزنیم خیلی میگفتن که بس را بگین که همون پرابشکویی که میکنن این پرابشکویی که میکنن پرابشکو کنن بله خیلی میگی من مینوسی افترسکی داری افترسکیه همش نه دوری تیاگو من تمیزم کلاسیکه اون مینوسای تو نمیشه خیلی باختم اون مثلا افترسکی باشه که مثلا کانال منو با محکم افترسک نمو اینجا واریان نمی‌کنه که شاید خوب بدم مثال میگن کنید خوب تا خدمت میرم میگن دو واریان شاید خوب که کنید ما خیلی دانش میریم دیم بخش برنامه ما کامنت هایی که اتای کامنت‌های ویدیوی خود این اینستاگرام و یوتیوب این گوجه کوفته گرفتگیم 4 تا کامنت‌های پوزیتیو نوشتگیم یکم کامنت‌های پریزودان 0199 میگه که گاب نه سرپتون یو میخونه شما کو یو میخونه ادو شعرات نو یو میخونه رمضان 01 10 میگه ساغرچاکو یگان جمعمون کشمون نرسیم با مقصدتون میرسیم مقصد کلوبو را دادن نظر دارن ادو شعرات نو سلامت باشی بهترین اسمت اسلام نمیشه نه اسمان میگه صبر کی اسمان صبر میگه کی زنده باشی اکا تو با ارزود میرسی ان شاء الله نصیب ان شاء الله взгляд میگه کی ти самый лучший рэпер خیلی بیسو میگم خیلی با خماروس دیگه самый лучший рэпер نمیبینم بخدو ну они про тебя так думают خیلی انشالله میشود چی بانه ادو شعرات نو خسانم کردی ну такие комментарии چخالی کامنت‌ها که نیست وندم برای معلوماتی خوب امورا گرفتم وارم دادم تا و میگذاریم با قسمی یک چیزی که خیلی اوجام بسیار دامورا اجمانی میگم زنان مخلصا شما مثلا میگفتم اجمانی نگفتن چه با مفهوم بس اجمانی بزنن بروز تورنی بزنن نیست اون تورنی مقصد کی بزنیم خیلی میگفتن که بس را بگین که همون پرابشکویی که میکنن این پرابشکویی که میکنن پرابشکو کنن بله خیلی میگی من مینوسی افترسکی داری افترسکیه همش نه دوری تیاگو من تمیزم کلاسیکه اون مینوسای تو نمیشه خیلی باختم اون مثلا افترسکی باشه که مثلا کانال منو با محکم افترسکی ایدم اون مینوسوف که نه من اون بود کو خانم کو دادن این ماشین یش همه بریخه که میبریم جوش درای چی بمونو خیای تلگرام آخه نه شاخر خوندگی کو دوم کی میگه او افترسکی نیست افترسکیه نیست افترسکی بچه با کلیپ کرده خیلی نمیدونم تو درای مو ستیل درپ ری اگون تا اون بخون تمام خی افترسکی نه تو اما تو گوریه بیو یعنی هم تز میخونم کی sen de bro da gel برای میلیسوش نه این میشه چرا پروسا نماز تلش نه چه طوله که ایدم اون مینوسوف که افترسکی نه من اون بود کو خانم کو دادن این ماشین یش همه بریخه که میبریم جوش درای چی بمونو خیای تلگرام آخه نه شاخر خوندگی کو دوم کی میگه
او авторский не. Авторские. Не авторский. Бач бо клип карагия. Хай намадум. То будро ему стиль дрэп ре агон та ему бхон та ому хи. Авторский на ты дакал. Ама тугурия био. Я нам тез мехонам ки. Sen de abro da gel barı nisoş. Не ему все их просто на бат далее. Neçə tur ya. Meryem Bastır, Ekiye İskandar. Tamam rafte sen. Raftin. Nakışlar çalıyor. Ya. Çor misra gufti ya. Ne yani? Oksijen garın kadar. Garın kadar. Ya. Ole Becky, boy mate da nishon badum tkhali rap me khonan tkhali me da bit da tkhali baga pa me kana tsep pa marana me shaba man kada da jitram na me toni ba khali khon da nod matra nazar me ramadal sheme kana musari khon tamu ey ترى ما مدون تخلي زانم ترى ما مدون تخلي بزانم برا ما بيش كلاي ترى ما كانم بيجنا نمونم تفوري مرغاكو بجرام بيش ما كلمة راه مدافوني ما بيدا مودانا مش مدانم يه واللي خلا راب دا استفاس توكي ما تفوري دك شكر كنا كنا ما ربنا ما كنا الناس كل ده تمك هذيك كارش عن خبرة اشتياق هذا İyi. يو سوزا او سوزا İnşallah. Yine bu akmala mahmayra da dünya da çıkışa da günde kanalına başa kakra serafko. ki benayb Da dün moşin xona gemir axtama. Kaçat kadar ki devam et. ona evada Vam mezare ma qismi komentaryo negativni ki tra khay lidali bivadnekran kodam. U kaže vesa ko. خيط خيط مگذاریم با قسمی دلشکستن نوچه میگه که رنگ دلربا میخونده نه که سریاز نمیگون خشرو خونده نمیتونی یا استیل داری نه چی تراب رنگ کی میخونه میگم دلربا دلبایا بو مقصد ده من دلبایا نمیتونم دلربا بفهم ما خیت کردم آخی نفرات گوش نکن آرزو جمال میگه که با خدا نیعدالتی شید باطلی تا قدی دلشو اوترا بری ده بار تماشاش کردم خیلی آخی گپ همی نوعدالتیش نگه دلشو ترا بری ده کم باطلا میگردیم گپ پش ندارم مالی بیول یکون گپ پش نگم میرن که از با خفا علی جان رحیم میگه که دلشو زوری بد کرد پروستا در بین مرغی شید دلشو نامه دادم باسرا خودش حیران شید گفتن برید مثلا پبدر وقتی دادم میگه دست باسر خودش حیران شید توجیه گفتم است علی جان رحیم فا بله چون چی میگن میگه که دلشو زوری بد کرد باطل نوعدالتی مرغی شید ده وقتی پبدر دادم خود مثلا حیران شدی ما حیران نشدم که ما یک جا میدونم ما حیران شدیم من دهم باطل بودم خودم پچت کردم یکون حیران نشدم من فهمیدم که من دوز میتونم پبدر خیلی بهترین اینجا پیشکی بدونی خواستیم زاده دا ای زوری بد میخوند ای همه توندم باید همون را میگردن دا نه با اون سال دیگه من جدا چیزی نکرده دا استریت ستارز نکی ترا گرفتن دای سیاگاب میگم که بخدا زور میخونه و گارنی بد میخونه ما یکون گاب نمیگم گروپای ما اون ما او وقتی که او میخون امی یکون به فرامد من گفتم بلا زوری بد میکنم بخدا اکر مقصد هوزی اگر که ما اگر دل شکسته میشیدم کوزی نشدم امی کارو موزی تو همجا رو نمی اومدم دا از دماسکو برآمد نمیکردم خیلیش دا دو سال خدمت نه دا خدمت او نه او وقتش دا نمیکرد پروستا نمیکرد یا دام گفت دام میگیرم بعد یکی میبرم گفت بعد ایم کدا بوده که بود بوده که بود دل شکسته که بود چیکار با قبیدن بردنش زور میخونه اون بلا زور کمی اول بیا خواهیم و میگذاریم با قسمی سویم برنامه من را سوالای عادی تست میگه میگذاریم بدون هولند دونی میگذاریم معلوم بخیر نم خدای امین امسال تالش 1999 نشید پنج قفیا فلو ماتیف تکنیکا گفته تو چه میفهمی پنج فلو ماتیف تکنیکا گفته تو چه میفهمی ماتیف خیلی ماتیف هم میدونم خودم دم اصلا ماتیف شد لوبای چیه باید ماتیف شد بیو مینیسوف کرد بعد پنج ایچیه پریکول مقصد پریکول میکنی میزنیش دق پنج خط میزنی امورا فلو تکنیکا میشه تکنیکا چی بود؟ تکنیکا میشه فلو تکنیکا میشه اسم چیست؟ اسم آن حصه نطقه که نومی اشیا رو میفهم نومی اشیا و آدم رو میفهمد و با سوالهای کی ها چی ها جواب میشود اسم نامیده میشود مثال تو کیستی؟ چه؟
این چیست؟ این stol. بهترین Stol است. پایتخت انگلیا. پایتخت انگلیا لندن. بهترین. میدونستم. و میگذاریم با آخه جدا کم ترک خیلی میشه کوچه مخدوم. و میگذاریم با قسمی یک سوال دیگه مطمئن بین یک سوال اشیرینه گذاشتیم با گفت خفیه بند زور ریکلای یوکی کیش ای давайте ریکلای کارلیون خیلی که ما پوتات کردم ریکل خفیه زور میکنه در پوشو کارلیون سیوان باستر ده نه سریوزا سریوزا نه ریکل هم شده که کارلیون شده که خفیه زور آبانی کارلیون هم یا باید تو بین نمیدونم کاری داشتم اول نیو با فیلم کارلیون زور میکنه اگه بهترین کوشکدگی نیست نو ما با فکری من کردی در کوچگی کارلیونه در عشقی ریکل نیک اگر خیلی ریف میگیریم او درش میریم با گفتی تو ترکای پرمضمون شکارچی میکنه که یوگین کی؟ ترکای پرمضمون معنی داره یوگین زور میکنه که شکارچی یوگین شکارچی ترکای که مثلا مضموناشون چقرن به هم گپای خیلی چقر میگن اکای شکارچی چیه ریف ماش سوزایو معنوش هم خیلی نسبت به اکای یوگین با فکرم شکارچی سوز میکنه خب بنای دیوگینم زور خیلی اگر عاشقیش باشه خیلی گره نیبر میخونه اون بخدا اون ما میذاریم با قسمی یک سوال دیگه آخرین سواله که با گفتی تو очередной نمی خفیه بندی جمله بندی معنای تکست همیو دا ناویک زورایو که شناپس ناویک بهترین و میذاریم با قسمی آخرین شرطی برنامه نام داره سوالهای نوتمام جوسکت مستحکم میان تبان ریال بخه بخه بین سوالو تخته که از بطلران سختی جمهوری گفتم میتونی؟ بطلروی سخت جمهوری بله واه من زویزده نمیتونم خونفته اونه که بطلری سخت میتونم گفته очередное время 2021 من گفتم میتونم که время бастерай خودم уверенным ганда уверенным самый популярный я میدونم چی با бастерай на برای چی میگم може که очередной победу я میدم бастер چه фаворита و чемпионай آقا خریب بود با یک دوره 14 августа خمال ولی ببر ما میذاریم دیگه سوال تیا گامبور студио را через چه با گفتگی که базлати даптан победа چه مثلا через студио مثلا چه با بسیاری студио رو میشناسن که تیشتگی مومنتی که студио رو چه پارا گفته باشه که студио رو گفته باشه که победа رو تراптن مثلا تقابوزی نه خیلی ما یکم با گفتگی نیستیم واشیدگی هم نیست خیلی очередной батлеки روزی چنده میداش نمیدونم ماستر خبرمند گفتی ویزا هماندا و طرفتن که وظیفه قبول میکنی برامادی گفتی که نداستوینه смысл برای چی گفتی که ماستر خیلی نداستوینه آخه نتونیم داستانیه مصر خیلی فهمیدم مستر خیلی ما بو اکه روستی گپ اکه زور دوره خودش دا زور بود دوره ما دا اولی باش میکنه خیلی دیگه و 4 سال دیگه دا ستوریز خطی باس هر شقشق دوران میگه که ماستر خیلی میگه که دبایک قطعون باتر میبرم هر دو تمام برم باز زور میکنم کی میگه مستر خیلی میگه دکجا میگه دا ستوریزش هر دیمورا میگه نه نمیدونم کی میگه دبایک قطعون باتر میبرم هر تابو میبرم مثلا نمیگه باس اچریون باس وقتی سه یک دیگه نمیگه که هر تمام برم باز زور میکنم اوز من شما را گفته که نمیتونه بخدا نمیتونه اون یا زورای من نمیگم من اون دیدگی بودم یا دو چیزا شو پروستا او таланти او با батла نیست که برای چه таланти таланти او برای mp3 ویدیو کردن تمام برای батла نیست таланти که همه میگم برای батла نیست و میذاریم очередной دیگه سوال مرا правильно بفهمین بعدنیو اکو نه تاخی نه ما بخیر خیر میبینیمش با می دورو دا میبینیمش اگر کیو یگون تا سوس پوست کرد میبینیم مثلا خشن شما تا خیلی شانس از که قد باتر کنن او خیو راستی گپ اگر مقصد میبرومد تو نمی حاضر دم بعدم ببرومدن میگرفت بعد مقصد زور میکرد میدیدمش ما اون این گپ نمیگفتمش برای که خودش حرک خیلی ممکن غریبی ده باشه و خیلی خودوان خودش میدونه دویدن چی روزی 14 باتل دورید با یک بچه وحدت قطعی چی وقت میبینه بچه وحدت
اوخچم قبول کردن من مقصد ویزا دادم گفتن چند کسی دیگه باید قبول کردنی بود بدن آدمو چند کسی دیگه گفتنی بودن اون نشیدن سس بدن ما گفتم یورا باطلاشون دیدم ساختن очередное время 2021 من گفتم بهتون که время бастерай خدم уверенным ганда уверенным самый популярный бастер чего бастерай на барои чӣ мегӯм ки очередное победоя меодам бастер чи фаворита ва чемпионай чордаҳум август хамал вали бубар ва мезанед гайса ти як гомбор судиёро через ба гуфтагӣ ки баслати заптан победара чӣ масал через судиё масал чопа бисёри судиёро мешинаса ку тиштага моменте ки судиёро чопа гуфта боши ки судиёро гуфта боши ки победара траптан масал тағабузӣ не хеле ма як гомбор гуфтагӣ нестем вашидагиам несте хеле очередной батле ки рӯзи чандем гудаш намедонам мастер хебромад гуфт ки виза ҳамада ва трафтан ки вазифа қабул мекунӣ бромади гуфти ки недостойняй смисл барои чӣ гуфти ки мастер хе недостойняй охи натури недостойняй мистер хе фаҳмидам мистер хе ма бу аки рости гап аки зур давраи худаш да зур буд давраи мо да оли бахш мекунай хе дига я 4 сол дига да сторис хати бос ҳар шақшақ доран мега ки мастер хе мега ки ба як қатон батл мебром ҳар ду тамем барам боз мекунам ки мега мистер хе мега дагҷо мега да сторисш ҳар димора мега не намедум ки мега мега ба як қатон батл мебром ҳар табо мебарам метана мега бос ачилион бос афтесая не дингишана мега ки ҳар тама мебарам боз зуб метмега оз нач мара гуфтаги наметуна ба худо наметунам яга зура ман намегум ма у дидаги будам яда чизо шо просто у таланти у ба батла неста ка барои чи таланти таланти у барои mp3 видео кардане тамом барои батла неста таланти ака ҳама камегум барои батла неста ва мезанем очередное дига савола мара правильно бифаҳмед родною ака не не таохи не ма ба хай мебинемш бо ами давро да мебинемш агар ку ягон та соз пост кард мебинем ака масал хишани шонта хеле шанс аст ки хат батл кан охи у рости гап агар мақсад мебромад тонами ҳозира дум ба дум бромадан мегирифт батл мақсад зур мекард медидемш ма ура и гапа намегуфтамш барои ки худаш ҳарак хай мумкин ғарибӣ да боша хай уша худованд худаш медонад давай дар чи 14 ба филм батл дорди ба як ду сапринг а ваҳдатро қабул кардаган чи ба имина ваҳдатиё хай ма виза додум омо қабул кардан дига ки то қабул кардам я 6 кар қабул кард не ки ятиш ваҳдати мак мақсад барои чи ура гирифтам ки у ду каси дига ност кардан рафтан ду каси дига вопрос буд ду каси дига аниқ будам мақсад ма тест бояд бикунам батл ма бурам ба гуфтам биё мекунем беҳтарин ҳеҷ намегум ке пасо азия виза доди ке пасо азияро виза доди ва ке пасо азия гуфт ки ба як хатон батл мекунам ва син сол роли калона боз мекунам дар иҷа ма қайта батл намекунам ва вақте ки ман репасар кардагиам вақта набидиёли ма набудума не масалан бидиём масалан майдар буди дах кади хит набуди очередной масалан ки садиқ мехонди садиқ ма 4 сола будам рафтам у 2007 8 ба фикр мезанам сар кардагам бале хичам камеша чам камеша мақсад ти чи бутани қадим одам мешавам ва моменте ки як ба як батл кунӣ немегам ма ура ба худо безор кардаги будам на перепискамо нишонш будам не накунед мо дамон бова мекунем барои ки як гапае ки бахши гапта бурдим ака у мара гуфт ки сини соли мо қад туғрӣ намегира батле ки ту далелшо кардаги агар ма қад дикунӣ хеле батл туғрӣ намегира гуфт ман гуфтам фикр рихта бигуфтам ба ӯ биромад гуфт ки биё ду ба як бироем чӣ гуфт баъди ӯ бо тишинаш камтар боса гуфт ки мақсад ҳам додарта бугу чӣ накунам ма қад набироя тарси чӣ бало намедонам ба худо набироя гуфту гуфт бос биё як ба як бироем гуфт батл дидеу намешава гуфт баъд палибон бос намебироя вақати ӯ 50,000 рупия намебироя ағларавад ҷа гапа ки ма сериоза мегум дар байни реперҳои тоҷик
من کپاس و آجر خیلی سالی دامنه میشه مثلا کانسر میدونم رپورش میخوندم والو کالیبرش به همین پرابشکا دام من خیلی را دیدم سخوندن نمیدونم دام تاجیکستان اگر بگم انتخاب کدومش پرابشکا سخت میتی نخوندن ماستر او کپاس هم میگم نه من کپاس رو چه میگم که من یکم وقت خوندم و بعد تکست چاپ دیدم بعد پاداچ میکنن لوبوی گپش میفهمی من لاماس رو گوش میکردم لاماس رو میفهمیدم چیزی گپای لاماس رو میفهمیدم لوبویش که گپای کم ترک خیلی سستن او گپای رو میگه که در پرابشکا فهمیدنشون خیلی مثال دشواره یا دیگه چی بود شکور وحدتی انا خیلی پرابشکا میکرد نه او کم ترک چی بود سسترک بود بر تر کلام میخوام که تا باز داخل چی نخدوان گابونشون در محبس داد مسکو خدوان گابونشون و صبرش داد محبس برویا و میزنم بعد قسم دیگری سوال 90% رپرو واردونن که تکاتی دل شو بعد دیونک زباندگی و میتونن که قطعی تا اچینه باتل کنن رپروی که مثلا اخشون واردونن تلان دورن قطعی مثلا اخشون مثلا لبوی کسی مثلا اخش واردون تلان دورن میتونن که اخش نشون تا بیاد راویزفته قطعی باتل کنن مثلا که همین باتلروی بچه‌هاش هستن کو باتلرو همین لوبوش شاپرس خدمت باتل میکنی کو لوبوش هم میگه همین برای که وای اخشون واردونن همین چند بچه مقصد فهمیدم بچه‌هاشون 100% فهمیدم ما تو وقتی که مقصد همودم مخدم باتلری سخت نمیگیرم روستیگم وقتو دایو روستیگم پرستو گفتگفو اگه بسیار دام میگن زورو نه که قطعی نوی چوکو باتل نمیکنم اکا یک سال مقصد خیلی کردی گوچ خیلی سوال تا 100% جواب دادم دوای پروژه که در مدت کوتاه سه باتل میکنم ایده کی بود خودم بود پروژه که سه باتل خیلی کردم چی بود ما یک آدم را سپانسیر بود کردن این بود فهمیدی که کنکرت نه اولم کدست اخدا باش که اون گفت که سه باتل که اکولی یگون چی نکدای مودا یگون کار کردگی نیست بخدو نشد سپانسر اولم نکدای پروست انمی کار داون دو دسته فهمیدی که مثلا گیدیم بعد او سه باتل ما از ایش بگذارم باید دیگه شب بگذارم من ممکن ازبکستان دا باتل کنم بهترین باتلش کی روسی گفتی گپو عرسی نه روسی عرسی و دا ازبکستان باتل میشه ان شاء الله نصیب باتل که آوازش نام برماد هوزی چکچکای کلان کدسای داوود رسیدم طولی میگیره که نمیگیره کی اکا مثلا باتل که آوازش نام برمادن مثلا باتل که خواب تیخ میگذاش وقتی که در ویدیوش در اینجا چکچکای بلند کدسای ما هم میگم تون که خوب بودن کاری خوب نیست مثلا کاری خوب بودن در نمی حیات خوبه که ما در ویدیو یا که باتل یا ویزف در ما دیگه اسپاس یگون کس بخدو حرمت نمیکنم حرمتشو نمیکنم ما بسیار بخدو گنده بسیار حرمتشو میکردم ما لوبوی سپر نکنم حرمت نکردم لوبوی خیلی در کار نیست باید زور باشی در درنی همی باتل ویزف در لوبوجو باید خیلی زوری بد باشی گفتی گپو بهترین و یک چیزی که مردم تاجیک خوبی را خندیدن داری آدم با بعضی سستی قبول میکنن حرمتشون نه من لوبوی آدم من بسیار دیدگیم خیلی چیزا وقتی که مقصد روش آدم میخندی یا که حرمتشون میکنی در نظرش یکون سسته کودک ولی فکرش پختگی نیست من بنیدم یک چی کردم من پروست حرمتشون میکنم خیلی اگر دیدم من استوریز کردم من سوندم که مثلا کدوم که همی حرمت احترام ما رو به عوض سی قبول میکنین مثلا همه تا جواب تمیتون برای چی کدوم میکنم اما آدمایی که من رو بستی قبول میکنن همه قشون میگم که بخدو خیلی نبینین مرا وقتی اون روز میگه گگاره نیتون میکنم انا اچرون مقصد ما ماشین مقصد کمی که مثلا درون وقتی که کار میکنی در جام کاری میکنی باید سریوز نباش ما فیلم میکنیم در مثلا دو باید سریوز میشه اتاک در برونی باکن چون خواندن برون برنامه‌های سوسه توریه 100% درون چیو خیر خید کردی خدا نفهمم چون بعد هم یک آدم هر چی گپ چاپ میکنن درون برنامه دا بعد برنامه خورد میکنن اوخی شما اگه جمعه دارن که پیش برنامه کردن قدیمی آدم چی چقچقو کردگی مجه برنامه کردگیم چی کم میکنن اکا میمه دوران تای کامنتاری دا یا خوراتوی میکنن یک آدم را که اوخی نمونه یک آدم نمیفهمه که میسو پیش همینجا ششتن ما تو چی چقچقو میکنن و برنامه میکنیم میسو التماس خورد نکنن نمی شونچه را برنامه دعوت کردگی من هم دخوراتو کردگی نم شونچه را که او بچه بچرام جمعه اشتگی مفتگیم که لبوی خیلی چقچق که این برنامه این شوه شما خیلی اخلاطی رو کردگین و بچه را دبرگم خیلی اخلاطی دل مونده اره میشه و میزنم میروه
التماس هم خیلی خورم کنیم اودیتور رپ ترا همچون باتل قبول دارن کامرا میدونی میدونم ترا MP3 تا کلیپ ها قبول ندارن میدونم برای که من MP3 وابشه کم دارم ندارم میگه میشه گروپ اولاتون تجربه است دیمی کریزی بنایت همه قدر رفتمان چخله گارینی سوری بده بخدا پادش شما کنی بنای پرسپکت دماسکو گفتی گپو راتنویا حتما تماشا میکنم وید جیمز دریگرای رسپکت نورالی رسپکت راتنوی همه بچه‌ها دیمی رسپکت همه بچه‌ها ریگر رسپکت گفتی گپو زنده باشین یک چیز ما بودم بعد قطعی نوگرام کردگی کو ای قطعی نوگرام میگم قطعی اومون جونز همین باتل چخلی چیه که ابو رکش از باتل کردیم بیا اون قمار ممکن اون باتل بسیار نمیدونم نمیدونن که من دیدم تماشاش کردم مسکو اومد در استودیوی کردگی بود یه روز فرادم کرد گفت بیا ما گفتم علی بعد در اومدم که دیدم استودیوی گفت بیا بشینیم گپ بزنیم نشد چی مقصد بعد گفت که یک پرایک دارم گفت ما چه خیلی پرایک ما گفتم میفرد خیر بگیری ای ما اون گفت ما گفتم چه خیلی کو گپ بزنیم میگه بیا باتل کنیم ما گفتم پلی با ما قطع با باتل کنیم ما خیب نمیگیرم برای که تو در والنای خیب نیستی نبودی نبودم نیستی او نکی ساغرچان سوزه بخدو نرمالیه ما واه 10 سال مایده بودم خیلی هم 10 سال مایده بود مثلا ما 18 ساله بودم 18 ساله بودم و 28 بود پیرای ما دایوش میتو مثلا خوبه بود بعد مقصد چی برو اومدیم باتل کردیم گفت ما راضی نبودم گفتم مثلا میکنیم برو اومدیم باتل کردیم بعد باتل خیلی بود هم اصلا فوشید مقصد باتل چی بود که باید او راستی اومد ما را گفتنی بود که ای ما خیب میگیری او خودش نیتش ای ما خیب گرفتنی بود که مقصد یا بود دیگه زنده شوه و ما راستی گب همو اومان جونز خود سپنی که دیم میبینم بار میکنی من میگم قطعی دیم باتل نه دیم میزنش همین تماشا کردم اگر قارشم کنه وقتی که من یکم باتل رپ توجی کم کردگی قدر الماسه بعدیو دیما کردگیم چون اگر اوخشا او قزورم میگیره ما نمیگم تسستی تبع قوانتی او نه کمی دیم دانم امین اشرینه با اون سپری کرد باید اگه پاکی یا شومنه و شومنه هر شومنه اگه پاکی همه در دور خدر زوره که برای که استیلو همه چطور روز به روز علیش میشه و خیلی بگوی همه در دور خدر زوره که بگیریم پله رونالدو میگیریم در پوستی میگیریم و هزار و چند گل زیاد زدگی های دور خدرش در زور بودو برای که از نمیتونه رونالدو هزار و چند تا بزنه بهترین مقصد اوجه بود میکنه مسی میتونه یه با کلام میگیری که در باتل جسانتورا ناتوری بوی دادی خیلی دیگه چی میگوی؟ خیلی دیگه چی میگوی؟ جوانی دار بهترین ریمانش داد کنه بچه کو که پاس آزیا در باتل قدی سیوپا باتل کردگی اگر تماشا کردگی باشی کی؟ که پاس آزیا تماشا کردگیم و خود را تماشا نکردم بیا نفهمیدم من خود را تماشا نکردم هرش اخوندن تاب تر شدن و اخوندن تاب تر شدن از شریدنوی که ما موجودن ما یکم بار اگر ما کپاس رو از الکیسیو فقط 24 دقیقه سگیم دو داره اگر بدونین دو داره از اساسی تموز این کده چند سال یکه 94 او بوده ما پیر ما خیلیش میتونم از اساسی ما بدم خیلی نمیکرد مثلا مایش ما خیلی مایش ما بگم و یا چیا میگم تو که سیو با بچه خوب نه که کپاس رو ما دبات تا اونجا یکم بردیدم که او بچه خوب می کپاس رو که دایدم بچه خوبه که نسبت یا آدم گپ بزنه نه که اونجا دا او خیلی گپو او خیلی اگریسیو ده من آدم یکم بردیدم تا همو باتل اچریدو اونجا تر کپاس رو از کویل کرده که نتونی میتونه باشه نه زوره او زوره ساعت فیز ما بخدون یا 50 دیگه از گرم ده ما اونجا برو ما دیدم گفتم زوری بعد کرده نکستیو پس ساعت فیز دادگیش بهترین و آ بچه شما باتل نفهمین آدم دیگه است که پاس دادگی او را دروغ میگن مقصد دیگه چیه برای که او فقط همین تکنیک آوردگی باتل تکنیک نیست اساسا
او техника як габтон мегум шумораем правешка якунем او техника нест русия ора правешка мегам правешка барои удивление тамом او барои батл нест او то да шанс просто барои удивление я одам мақсад судья тамом одам любой одам бе правешка метонам бия батл бзанам брава и асосан батл бе прав версус вообще батл бигирем версус хели MC Master Slov دیگه و آخر برنامه در رسیدیم باستر دختره و ما خطی چاشقم بسیار بد رفت سریع اگر نگم بودم که برنامه نوز گنده کم دادیم برنامه نوز 18-20 minut نشان چیزی بسیار و برنامه خیلی بسیار شیب برای چی چاق اتکرامیم بسیار کردیم و این دختره چی سوال اگزودیم بیزه بیسوسه و فیلم که مخفا نشدیم نه توریه که بخ برنامه چی خیلی بهتر معقول شد زوره بخدو گرینیه برنامه که و آخری بعد آخری گپ چی گفتنیم اگر پدرش کنن یا که مهنتی بعد روسیگا به چوره خودی پاریس اومده گیگه بهترین و این دودارا موتیواسیون بودن که باطل بهترین کنه خداوند اوفیس خداوند نگاه بعد باید کنه گفتی روزی 14 در کینگسان رادنوی ما یک گفتم بگم ما 200 نفر آدم در کره برای باطل 200 نفر در کره آدم مقصد این ویدیو را کسی بینه روزی 14 آگوست بعد همو پس بگیم میشه با 14 آگوست بیاین کدوم میبینه همین ویدیو را بیاین با باطلی ما بیاین در کینگ ساون میشه و در طرف حکومت نویه شمانسور مقصد بیاین یا پدرش در کره شما مده 200 نفر بیاین تمام زیاد نه این استوریوی ارگانیزاسیون نه اگه یورا نمیگم 200 نفر چنده که آدمایی که میبینن استوریوی ارگانیزاسیون 200 نفر او استوریوی نه ای خدمه او فکری خدمه باشه لازم اچریدن میخوام که در باطل 200 نفر اپشتی ایوهی کنم ما просто ویدیو کدانیم یا کدانیم که شما просто ما در کورین ویدیو زوری بعد شما دودارا بیاین دستگیری کنین شتوبی کچات کنه زالا ادویت کنه خداوند یور مددگارتون خودتون احتیاط کنین در امان الله باشین خوش